into the light of self-determination and sovereignty. It was a day forged by the dreams and sacrifices of our ancestors who envisioned a free and prosperous nation. Botswana's exceptional journey of development can be likened to that of a diamond that is transformed from a rough stone by being cut, polished, and fashioned into various kinds of jewelry to deliver exquisite pleasure to the end user. It is a journey marked by remarkable strides in health, education, water, and infrastructure, among others. Today, we celebrate not just our past achievements, but also our bright future as we look toward greater economic diversification and sustainable growth. Batswana Bethu, let me highlight that recently, with remarkable foresight, the government introduced policies, projects, and programs that highlight the continuous quest for sustainable development, inclusive growth, and prosperity for all Batswana. Dithabologo mo mehameng ya akaretsa temothuo, maranyane, metsi le kgotetso di tsweletse ka go gogelela lefatshe la Botswana kwa maitamong a lone a go thabologa ga sennela ruri. As we celebrate our independence today, let us recognize these achievements not only as progress, but as a reaffirmation of our commitment to a future where every Motswana enjoys the fruits of freedom, prosperity, and dignity in a nation that is truly ours. Together, we can ensure that the dream of independence is not simply a moment in time, but a thriving reality for generations to come. Launched in July 2023, the Arichin Chain campaign is pivotal to nation building, and as a collective, we have a responsibility to build a better and prosperous Botswana for our future generation. The Arichin Chain campaign, no matter how big or small, will surely make a significant impact, foster harmony, peace, stability, and security in our nation. To achieve this, we need to allow our differences to be our strength. This is the principle our forefathers upheld through decades. Mo kgwedi e tang ya dithopo la tseleno le taema ka thomamo go tshegetsa maitama one a puso ya batho ka batho a tswang go loe a itshegeditse ka one. The great day of the 30th of October 2024 is at hand. The 30th and 31st October 2024 have been declared public holidays so as to enable you ample time to cast your vote and then go back to work in time. Accordingly, I implore all of the registered voters to go and exercise their constitutional right to choose a government for the next 5 years. All of the parties that have duly complied with the Electoral Act are in the heat of electioneering. Certainly, I am also confidently in the race, seeking the renewal of my mandate for a second and final term as the President of Botswana. Lefatshe leno le lebeletse kwa isagong e phatsimang ka tsholohelo le itamo tse di tetseng le kaelwa ke maitamo a dithabololo le tebelopele ya ngwaga wa 2036. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Batswana ba phaketse ba eme sentle ka mebala ya folaga lefatshe leno kwa lebaleng la setšhaba mo Gaborone go ipelela letsatsi la boipuso ja bo 50 le bofera bobedi. Dr. Dr. Mokgweetsi Masisi, mohumagadi wa gagwe Mmene Masisi, matona a puso, baemedi ba mafatshe a selemonogae le bagolwane ba puso le ba mahama o ikemetseng ke bangwe ba ba neng ba tsene mo letlo o go ipela le Batswana mo godimo ga go ipelela mo letlo wa boipuso o fa setšhaba sebaka sa go itsaya motlhala mo matshegong a ntseng e le one seikokotlelo sa tšhaba eno le gone go itumelela katlego ya lone ya ditlhabololo mo mehameng ya go ka farologana fa e sale le tsaya boipuso ka ngwaga wa 1966. Ditiragalo e ne le metseletsele go tsweng kwa mo maphateng a puso a akaretsa mapodisi, masole le la dikgolegelo mmogo le badiragatsi ka go farologana. Dingwe tse di natifisitseng letsatsi kwa lebaleng la setšhaba e ne le go fufisiwa ga difofane le mophato wa tseo ditlholwa wa DIS le lephata la diphologolo le makgabisanaga mme morago ga moo masola itatla mo parachuting mo lefaufau. Mothusa Tona Resla Batsogwane o rotloeditse banni ba kgaolo ya Boteti West le Batswana ka kakaretso go ruta banana ka ditso tsa lefatshe leno. Re tsogano o buile se kwa moletlong wa go ipelela boipuso ja lefatshe la Botswana kwa Raikops. Se betseng Tebogo wa bega. Banni ba motse wa Raikops gareng ga bone maloko a dikereke ba kokoanye mo kgoteng ya Raikops go ipelela boipuso. Gareng ga bone ya boele Mothusa Tona Resla Batsogwane yo kgothaditseng Batswana go ruta banana ka ditso tsa Botswana gore ba lemoge mothala o lehatsheng le o tsamaileng.
a re tsweleleng ka matshelo re rute bana ba rona ngwao ya rona re rute bana ba rona ditso tsa rona ba te ba tlhaloganye gore lehatshe le tswa kae le utule dibui jaaka ne di bua gore bangwe ga ba itse gore lehatshe le go semogile go ntse yang leboga dikereke e ka ga le tsileng ka teng le emetse dikereke tsa lona ka go harologana le lona le tlhaloganya gore mo Botswana jo re bo tshelang jo le nne le seabe mme ebile puso le berekile le one sentle gore le be le gololesega go rapela ke sengwe se se botlhokwa se tshwanetse ra se ka ra se itlhokomolosa bagolo ba kgaolo ba supa botlhokwa ja go ipelela letsatsi le ke lone le le dirileng gore re nne le boipuso lehatshe le ke lehatshe le sa go thagothiwe ke lehatshe le sa le re neelwa ga go ise go nne le dikgotang ba re ba tsamaya ka dipitse ba ralala methaba e ka ditau mo ditau ya o tsa go te kgaolo le thata ba batla go bopa puso ya rona puso ya batho ka batho a ditso tsa rona kana tshemollo ya motso wa rona re kwalo ditsotse ha yo mongwe a ta happy go ka motse o utwa go harologana le se se builweng ke o mongwe mo ngwageng o hitileng mme se rona ba re tang ha morago re le banana go re timetse ya bo e se letsatsi la go ipelela go ipusa hela jaaka mangwe makgotla a ikemetseng ka nosi a supile mowa o pelothomogi ka go abela ba ba tlhokang dimpho di tshwana di dirisiwa tsa masea tse di abetsweng kokelo Sebastian Tebogo, Botswana Television, Ray Gobs. Batswana ba ba mo dikgaolong tse di farologaneng tsa toropokgolo ya Gaborone ba supa fa ba santse ba tshegeditse ngwao ya go ipelela letsatsi la boipuso ka go kopana mo dikgotleng go apaya dijo tse di ratwang bobe ke setšhaba mo nakong e. Mojadi Mokibelo. Banni ba dikgaolo tsa Mogoditshane Block 7 ga mmogo le Gaborone West bapo ba le malala a laotswe hela jaaka mahelo a mangwe a lehatshe leno le bone ba ipelela ngwaga di le 50 le bohera bobedi tsa go ipusa. Tota ya boipuso bo ke sekao se se tona tota se e leng gore Motswana o tshwanetse a se tlhaloganye gore boipuso bo raya re ipela mme bo ra re ipela re le Batswana gore re kgona gore yaanong re itsamaisetse lehatshe la rona re le Batswana. ngwaga le ngwaga boipuso ja rona ra bo baakanyetsa thata ga sela ntha re tshwara boipuso re se rena dingwaga tse dintse le ha kile ra emiswa ke nako ya COVID mme re after COVID e be re celebrate boipuso ka mabeta e pelo re celebrate boipuso thata. Banni ba dikgaolo tse ba supa ha mo go ipaakanyetsa ipelo ya letsatsi le go rena tshwaragano mme re tsimotsa ka go ikopela ya ka utlwa ya re mme re ntse molaodi wa rona re bongwana ka president o re ntsheditse sheleng keo a re le tlatse mo go seletleng le beng le re se kgobokane tota ra apela batho ba boipuso gore re ipuse jaaka sa re tsa boipuso ka 1966 re ntse re ha le majalo a re ntse ra amogela go tla gore re itumelele letsatsile dijo ya mona re ja monate thata re itumetse thata ra leboga mo go lone letsatsi le boeteledipele jwa dikgaolo tse ba gweithile setšhaba gore ba nne sekao mo baneng ba bone ka go ba tlhalosetsa botlhokwa jwa go ipelela letsatsi le ka se e le ditso tsa sennalaruri mo dikokomaneng tse di tang. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Mogoditshane. Batho ba ba tshotsweng ka ngwaga o lefatshe la Botswana le tsereng boipuso ka one 1966 ba ikopantse go dira lefatshe leno le go kopanya setšhaba. Ditiro tse di dirwang ke mokgatlho wa balekane ba Botswana ke sesupo sa maikemisetso a go tsweledisa lefatshe la Botswana e leng sone. Maloko mangwe e ne le bontlha jwa moletlo wa go ipelela boipuso kwa kgotleng ya Botshabelo kwa Selebephikwe go amogana le banana ditso tsa lefatshe leno. Mamosisiska wa bega. Mokgatlho wa balekane ba Botswana o simolodisitsweng semmuso ka ngwaga wa 2011 o itlamile go tsenya letsogo mo go ipeleng le go tlhabologa ga lefatshe leno. Tsatsi jeno jaaka Botswana a ipelela dingwaga di le 50 le bofera bobedi a ipusa. Maloko wa mokgatlho o e ne e le bontlha jwa Batswana ba ba neng ba kokwane lefatshe leno ka bophara go itumelela katlego e kgolo e. Ba gatalla maikemisetso a bone a go direla setšhaba seno le gone go sireletsa ngwao le ditso tsa Botswana. Gore nne Motswana ke gore o itse gore folaga gago dikhalala tsa yone di ra eng
gongwe le gongwe ga go na le tiro ya setšhaba folaga ya Botswana ya phaphasela gone go e tshwanetse re nne teng re e tote ebile re batla gore setšhaba se sothe sa rona sa Botswana se itse go dipina ya setšhaba e raeng mo go rona bokao ja yone ke eng re tshwanetse re rute bana ba rona le rona tota re ithute ka coat of arms gore e raeng tota ke yone le yone re remeletse mo go yone re eletsa gore bana ba ka mosoba le bone ba itse ngwao ya rona e ke be re tshela ka yone yes go go na le pharologanyo hale le hale mme hela ngwao ya rona re tshwanetse re itshwarella ka yone e re jaaka lefatshe leno le gatela pele balekane ba Botswana ke sesupo sa gore lefatshe leno ke la kagiso e tswang go loe e ntse e le teng re eletsa gore Batswana bothe ba tshele ka thokgamo go sena kgokgontsho ya borre go sena kgokgontsho ya bomme go sena kgokgontsho ya bana rona re le bankane ba Botswana re le banna le basadi ba popota go tswana go apele ra rutana a bana ba tshele ka thokgamo mo lehatsheng la rona la kagiso gore kana ra thopho tsamang le kong batho beso ka mo montle wa lago wa lerato le go thoba ka kgolesego ke sola gore la o dira jalo ka letsoga ka la ntse le batho ba ntseng jalo ka maikemisetso a bone a go rata lefatshe leno mokgatlho o wa balekane ba Botswana o gateletse molaetsa wa gore katlego ya lefatshe e ka kgonagala fa Motswana mongwe le mongwe a ka nna le seabe go sireletsa serodumo sa lefatshe e sa le ka ngwaga wa boipuso. Mamusi Siska, BTV News, Selebe Phikwe. Khosi ya gantsi mme a narankgware Batswana ba tshwanetse go ipela ka Botswana jwa bone jaaka lefatshe leno e le la kagiso fa e sa leletsa ya boipuso ka ngwaga wa 1966 mme seo e bile e le sengwe se se melediwang mathi ke mafatshe a mangwe. Khosi o buile se banni ba gantsi ba amogela molaetsa wa gatautona wa boipuso kwa kgotleng le se go mokaisi go ruraganyeditse pego. Fa sa lefatshe la Botswana le tsa boipuso ka ngwaga 1966 lefatshe leno ga le ise le nne le dintwa kana tshukatshukano epe ebile sa le kgona go ikemela ka nosi ka nako eo go fitlha le mo sebakeng seno selo se Kgosi Rankho a reng se tshwanetse go gallediwa. Re mo boipusong re tshwanetse go supa boitumelo ka gore ra ipusa re le Batswana yaanong ga re supe tota gore re a ipusa a kana go monate yang go pusa ka kagiso ka thokgamo ka boiketlo ka boinelo la hatse la kagiso go monate yang go nna mo lehatsheng la kagiso go nna Motswana ke go nna sego a ga o dumalane ma a wa itse ro sego go ba o le Motswana o le sego ka go robala boroko o le sego ka go mo lehatsheng la kagiso o le sego ka gore go na le tsamaiso e siame mpe go ke a ngosela mo mogopolong ka gore ke lemoga gore moriboneo le bore thetobonebo le sekao sone se a se re lathegela ke dumela gore re ka supa ka dipalo tsa rona re ka supa le ka ha gongwe re dirang dilo ka teng la hatsekana ga le hele go hela motho mme a ka bantse ba hela ka dingwaga tsa bone re ta go tshwaragana le namane e tona ya go thalosetsa ba re tabong re na le bone go a go pele gore Botswana ke eng. Mongwe wa mabutso a pele a kgaolo eno ya gantsi a tseela morafe motlhalla wa go tsaya boipuso. Ke gakologala nako ya difolaga 12 October jaanong re ne le basweu hadi ha polisi iri a re di hapa di folaga di hapana yena la kiele e holuga go palangwa e phapha ga tibe ga ka selelo ke bomme ba basweu ga lelwa ga binwa kana no go ntse go lediwa rabina ra simolola go haka makgowa basweu jaanong le bina le makgowa. Morago ga o tsaya molaetsa wa letsatsi fa banni ba gantsi ba ne ba ya kwa dikgotleng tsa bone ka go farologana go ya go ipela ka mmino ga mmogo le go bona dijo le sego mokwaisi BTV News gantsi.
Kgosi ya Bakwena Kgosi Kgari wa boraro go tlile Batswana go dirisa letsatsi la go ipelela boipuso go itsheka-tsheka ka lefatshe le di dirileng le go tsaya nako go lemoga bontle jwa lone o supile se banne ba Molepolole ba ipelela letsatsi le go reetsa molaetsa wa Gatautona kwa Molepolole. Abigail Samson wa bega tshwaragano le go itsa motlhala ya boele konokono jaaka Batswana go ralala lefatshe leno ba ipelela dingwaga tsa go ipusa go gontsi mo setšhaba se ka ipelang ka sone gore re kgone sepegela re le lehatshe re le tšhaba ke gore bommogo jwa rona e nne jo bo tiileng jo e leng gore re kgona go gapololana re kgona go ipela mmogo kana re lela mmogo re bo re reetsanya go reetsa ga rona e tanna mo go re thusang gore go tswa hano go ya pele mongwe le mongwe wa rona a nne le ka ga thusang ka teng go thusa lehatshe go atlega. Maloko a mokgatlho wa balekane ba Botswana le bone ba supa fa ba ikemiseditse go tswelela ba tsenya letsogo mo go thuseng puso go tokafatsa matshelo a batho. Re na le dikwele dingwe tse re di tlhophetseng ka go lebelela diemo. Re na le sekwele sa Mokhanene Primary School se e leng gore re se itlhophetse gore re tla se tlhokomela. Ga re mokgatlho o dirang madi mme re a se tlhokomela. Mo gompiekong jaana re okeditse ka gore re ntse re a gola re tsere sekwele sa Naledi Senior Secondary School. Re ne re ntse re se neela madi re rotloetsa mme mo gompiekong re le balekane ba Botswana mo ngwageng o re be re simolola re re ngwana yo tla gaisang ba bangwe botlhe re mo rekela sengwe. Banni ba rotloeditse go inakanya le mekgatlho e e farologaneng e ikemetseng e itebagantseng le go tlhabolola matshelo a batho le go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Wa tsweledi kgantsa Botswana Television ra tswelela banne ba toropa Francistown le bone ba phaketse ba kokwane kwa kgotleng ya Manaka go ipelela boipuso jwa dingwaga tse di 50 le bohera bobedi jwa lefatshe leno fa rola molaetsa wa Gatautona molaodi wa Francistown mme Chabongwa Matseka a re o tlhalosa fa letsatsi la boipuso e le go ikakola go gakologelwa bagaka ba pele ba ba dirileng kanatla go thaya le go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Bethani Mando wa bega Ofisi ya molaodi mo Francistown ba simolotse metseletsele ya go ipelela letsatsi la boipuso ka go lemoga seabe sa badirela puso ba ba dingwaga tse di 50 le bohera bobedi ba ba tshotsweng ka 1966 gareng ga bone ya boele modiri wa seromamo sa Botswana re Bampeile Sehupe mantswetswedi ba thulaganyo tatediso ya dikgang faro la molaetsa wa Gatautona Dr. Mokgweetsi Masisi mo kokwaneng e leng fano molaodi mme Chabongwa Matseka a re lefatshe leno le tsere diemo di le thata e bile dingomola pelo mme gompieno le kgantsha ka go nna mangwe a itsholelo e phophomang ka ntlha ya katego ya go gola ga itsholelo e neng e rotobetse ka lobaka go sa belaetse e dirile gore lefatshe la rona le fathoge go tswa mo khumanegong go nna la itsholelo e fa gare mme go ise go ye kae e bori ipoeletsa go sutelela kwa seelong sa itsholelo e ga godingwana ka ngwaga wa 2007 go ya go 2008 leeto la lefatshe la Botswana la diphetogo tsa seemo sa ditlhabololo le kgolo ya itsholelo e tsabakelang le ka tshwantshangwa le phetogo e diragaletseng lejwe la teemano a re tsweletse re ntse re bua re lehatshe la Botswana lehatshe la kagiso le thokgamo re bua ka boitlhalosa ka e leng gore re tla re tsamaisa hatshe la rona ka teng re setse molao mothao o leng gore ke one o re kaelang gore ga o tlo le gope mme hela a go na le setlhopha kgotsa mokgatlho wa balekane ba Botswana jalo o tlhamilweng ke banna le basadi ba popota ba ba ka go tlhalotsang ka boleng le bokao jwa mokgatlho wa bona. Re na le bopelotlhomogi jo re bo dirang ra jo e leng gore ha sengwe se diragetse jaaka maabane jaana bana ba ne ba swetse ke ntuko mo lapo a bojang mme ra itama re le balekane ba Botswana gore re ntshe mo re kolekang re koleke re kgone go ba rekela se re ka ba thusang ka sone ra ba rekela diaparo ra ba rekela dijo ra ba rekela le dikobo ga re thuse balekane ba Botswana hela
fela rra re thusa mongwe le mongwe yo e leng Motswana. Go tswa mo Francistown ke video hela go te Bethany Mando. Banni ba Kasane ba ipiletse boipuiso ka go laletsa bajanala le merafe e mengwe go bona bontle jwa lefelo le le humileng ngwao ditso le tsa bojanala. Kitso Temane. Boipuso jwa Kasane bo ne bo ipelela ka go laletsa bajanala ba ba neng ba tlhatlhelwa ka maatlenyana a fitlhelwa mo kgaolong e tumileng ka bojanala. Re ne re batla go ipelela boipuso jo mo go harologaneng jalo he ne ra bona go tshwanela gore re bitse banana re bitse bagwebi ba gone mo Tshobemo re bitse batsadi re na le banana ba lobebelwa ngwao jaaka ntse lo ba bona ba ba binang ngwao re tla be re na le ba bangwe gape ba ba natihisang ka ha go apele dijo tsa Setswana ka go harologana mme re remeletse thata mo dijong tsa ka kwana jaanong ba gaetsho re bapatsa Botswana yaanong ke sone se lo bonang re le hanose re lo bontsha mantlentle a ngwao a botaki a loleme lwa puo ya Setswana a mo e le rona ba entertainment re ne re rulagantse mabonte wa bana junior and senior mo letsatsing la gompieno go ta go keteka go hetola gore boipuso bo boele ko nako e le ko morago re bo itse gore go na le ditiragalo tse tshwanetse gore batho ba di dire mo kgoteng. Tlhabologo ya setšhaba ke konokono ke ka moo ba ne ba rotloediwang go inaakana le mananeo a a farologaneng. Letsatsi leno ke segopotso le bokao jaaka tego ya rona mo pakeng e fitileng ebile gape ke boremelelo jwa tsholofelo mo bokamosong. Go na go sena seporo go na go tsamaya go na le seporo sa tara sa nta e nngwe ka ha re kumela bojang batho ba tsamaya ba ntsha bojabo di boka tshoba dikoloi tse di tsamayang gompieno re direla hela. Banni ba kgaolo ya Tšhobe ba rotloeditswe go tla ka mananeo a ka thusang go tlhabolola le go godisa kgaolo ye bogolo jang mo go tsa ngwao ditso le bojanala. Kitso Temane, Botswana Television, ka Zungula. Waitso ga re tswelela mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Rese Thabelo Modukanele o a kgoletse kansele ya Moshopa go fetsa ditiro tsa ditlhabololo ka nako le ntse e ne e lebanwe ke dikgwetlho tse di mmalwa tse di bakilweng ke segajaja sa COVID-19. Re Modukanele o buile a rolela marafi dingwe tsa ditiro tseo kwa Moshopa. Re Modukanele o supile fa ditiro di akaretsa go agiwa ga ntlwana ya borutelo kwa sekolong se se botlana sa Bakoko, go tsengwa ga dipone di feta 1,000 tse di dirisang marang a letsatsi, ntlo ya gatsweng ngwana yo tlhokile lesego mo botshelong ga mmogo le kago ya diofisi tsa bodirela puso kwa metseng ya Pitseng, Manyana le Ntlhantle e le dingwe tse di feditsweng ka nako. Re dirisitse madi dikete tsa madi te mo kgaolong ye. Re dira bo CCP di maintenance tse di dirilweng mme madi a ka tshwara 270 million pula e la di thabollo hela tse le gore ne di dirwa gone mo districting ye. Mme hela boammaaruri ke gore nako e leng gore re ne re na le tshono ya gore re ka dira sepe ga e se 5 years, it's 2.5 years ka gore 2.5 years yo mongwe la itse gore ne re le mo dirubing re ipofile melomo re sa buisana. Mokwaledi wa kansele eo Re Edwin Pheko a re lentswe ba kgonne go wetsa ditiro ka bontsi ka nako go na le tse di santseng di saletse kwa morago. Fa go ipela betso re tlabe re le gare nankola matlhase a ditiro tsone tse di tona tse re buang ka tsona tse go tswa go re tlabe re simolisa lenaneo gape la ditirelo kana la ditirelo tsona tsa ditlhabololo tse re tlabe re di dira tsa 2024-2025 tse re setseng re thubile le rala gore re di dire nako e le teng e re bo November e be re hetsa di-project di tshwana tsa CCP ke le jwa rona ke gore November ditsela tsotlhe tse re be re di dira ka CCP e be re di netse Batswana ba di dirisa gore supala rena le motlhala o e leng gore wa supa gore kansele ga Mosopa e ntse sa nna hela e dira ditiro mme ke re se tla re kgothatsa go apele le gore ko re tla be rra go simolla teng jaanong ka gore yaanong re tsena mo legato le lengwe ga re tswa mo ditlhophong tsa October yana la gore e be re lekalekana le DDP 9
e go lagane le NDP 12 jaanong go raya gore re tla tsholetsa dinao thata go dira go heta ka re dirile gompieno. Re Modukanele o ne a kgolela boradikompone go bereka le banne ba kgaolo ya Moshopa ka jaana ba kgonne go hira bontsi jwa bone mo ditirong tsa ditlhabololo tsa kgaolo. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshopa. Wetso a re di bephegolana teng ha kgaitsela ke go segonkwe o go neela tsa metshameko. tla go leboge sa moka mme ke re madumo we tshotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla bonga go nela dikgang tsa metshameko e le tsa Botswana tonight ke go re letlhe a re tsena mo go tsona re simolole kae kwa setlhoeng. Setlhopha sa bagaka ba pele ba the Zebras se fentse sa bagaka ba pele ba Afrika Borwa ka dino di le 3 kgatlhanong go di le 2 mo motshamekong wa go ipelela boipuso jwa lefatshe leno jwa dingwaga di le 50 le bofera bobedi o neng o le kwa lebaleng legolo la setšhaba. Dino tseo di nusitswe ke Itumeleng Daika, Pontsho Moloi ga mmogo le Tshepiso Sox Molwantwa. A jaanong re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Bebeto U10 Dipsy so sa matlho Dipsy o batla thuso a ba tshela mo go Daika bona Tumi a ba mo gagola Tumi Daika beautiful goal ka lotla molema wash a dira jalo ya ntla ka Zebras legend beautiful strike sa mo go Tumi Daika what a lovely strike ta dira se chele a ba supa ba re tsara what a pass bona Tau a ba bela motho ka ja sengwe a ba gagola bontle Pontsho Piro Moloi a ba sala barare ke lo reile ke reng mpitseng ga le batla thuso ke tla lo enela a ba direla jalo o Pontsho Piro Moloi wash ga utla moshimo wa letlo wa wana a Silva Chabalala tshameketsela mo go referee le ga yo gape mo go mogaladi a ba bona PM7 tla dira Moloi so sa matlho romela kgwele diving header go tsa mo go Tau e buletse Tau wash a re jemmonate re tlhome ka serethe re ipele boipuso ba hatshe ja Botswana motshameko no le monate tota you can hear even the crowd everything was electrifying. That's what we want to motivate the youngsters gore ba ba le thasello e ya gore le nna one day ke batlo bapala mo Gaborone Stadium. Anyway, congratulations to the Zebras. They came a good fight. They shows what this is their home soil. Everything is here is home. Yeah, big up to them. We are going to beat them 3. But the game was very good. Game was very entertaining, and they played their role. You have seen Botswana or it's young. And I had good players today. I enjoyed the game. Faratswelela mo kgaisonong e tsweletseng ya CAF Under 20 AFCON COSAFA qualifier se setlhopha sa setšhaba sa makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Eswatini mo motshamekong wa sone wa bofelo wa Group A. Maleka ao a raya gore makawana a ga Thalobantaga a feditse metshameko ya ditlhopha a le mo maemong a bobedi ka dintlha di le 5 ba patelesega go emela maduo a ditlhopha tsotlhe ka la bobedi go bona gore ba fetela kwa sekamagaola kganyeng kgotsa ba boela gae. Mo maduong a mangwe setlhopha sa Zimbabwe se notile sa Mozambique ka nnogo lefela go fetsa se le kwa setlhoeng sa Group A ka dintlha tse 7 go iponela tikete ya go ya kwa tikologong ya sekamagaola kganyeng. E le tsela nngwe ya go nna le seabe mo ntweng kgatlhanong le borukutlhe go gontsho ya bong le tiriso botlhaswa ya ditagi setlhopha sa Police 9 sa softball se ne se rulagantse metshameko ya botsalano ya malatsi a mabedi mo Gaborone ka maikaelelo a go tsibosa setšhaba le go thusa ba ba tlhokile lesego mo botshelong. Metshameko eo e simolotseng ka la botlhano e wetse ka matlhatso a re utlwe Kagiso Molelekwa. Morulaganyo metshameko e rana ni Muthudi
a re kaela ba setlhopha sa sepodisi sa Botswana pabalesego le tshireletsego setšhaba ke bontlhabongwe jwa maitamo a bone mme ke ka mo boneng go le botlhokwa go dirisa metshameko go diragatsa le go fitlhelela maitamo ao. Usually around independence the association of Botswana Football Association the independence tournament. So upon realizing the independence tournament ga ena go kgona go nna teng this time around, be re me rona re le mapodisi re ka dira eng re le team ya police. What can we do go tsaya softball re lomaganya le crime prevention le go sensitize our football community re le mo gone against crime. Be re bona gore ke gore re take this tournament. Team ya police Monday do rona re di-player tsa police ke go fight crime through sport se re se tshamekang in our respective codes, and re le softball we so it fit go dira this tournament. Mothudi o tsweletsa ka ya gore ntle le go tsibosa setšhaba kgaisano e ne e dirisiwa gape go kgobokanyetsa bao ba thokile lesego mo botshelong segolo jang ka malatsi ano a boipuso. Re organize hela in a space of 2 weeks re le mo gore this tournament ha yo gore re laetsa di team tse di mo Gaborone and in the greater Gaborone area, and 8 teams managed to go honor tournament mme ba sa kgonang go honor le bone ba kgonne go ntsha di toiletry items tse leng gore ra di tlhoka go ta go di donatela the less privileged. Kgaisano e ne tsene ke ditlhopha tsa softball di fera bobedi tsa bo mme di le 3 le tsa bo re di le 5 tse tsotlhe e le tsa kgaolo ya Gaborone ka maikaelelo a go lwantsha go kgontsho ya bong tiriso botlhaswa ya ditagi le borukuthi. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re di garela moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee ke na le botsantshengego ke mongwe wa ba beetsweng seetsele sa Presidential Order of Meritorious Services kwa moletlong wa ka bodietsele wa ngwaga le ngwaga o mo gone Tautona a lebogang bao ba ba diretseng lefatshe leno ka botswapelo le gone go phaphasetsa folaga ya lefatshe leno mo dikarolong ka go farologana. A re utlwe Kgomotso Sefako. Tshenyego o sala simolola go dira le metshameko dingwaga tse di fetileng jaaka ile mongwe o ba tsereganyi ba pele wa motshameko wa tennis ebile a kile a etelela pele setlhopha sa tennis sa SSKB ko baeteledipele jwa gagwe bo neng jwa thusa lefatshe leno go kgona go tshegetsa metshameko ya Davis Cup Euro Africa Group 3 ka ngwaga wa 2001. Ke hilwenye ke tsa gore for me it's inspiration, not just for myself, for the entire sport fraternity. Baka lemoga gore go ra gore go ha ga ile tota ya Tautona mmuso le Tautona ka sebelebele ba lemoga botlhokwa ja metshameko le nna ke itumetse hela thata gore ke emetse Olympic movement ke emetse the BNOC le botho ba ile gore ba tsere karolo mo sport le mo go nkgodiseng le nna as an individual ka gore le nna sport ke le hayana se nkgodisitse a se nna hela ke rile nka reng. Kgolagano ya gagwe le Botswana National Olympic Committee e simologile ka ngwaga wa 2009 kwa neng a tshegetsa maemo a mothusa moeteledipele go feta a thophiwa jaaka moeteledipele o mošwa a lekgotla leo ka 2017 mme a santse a tshegeditse maemo ao le mo nakong eno. Mo nakong ya gagwe e le moeteledipele wa lekgotla leo go simolola ka 2017 lefatshe leno le kgonne go fenya dietsele di le 3 kwa metshameko ya Olimpiki ga mmogo le go gapa seetsele sa Gauta e le la ntlha kwa metshamekong ya Olimpiki tsa monongwaga tse di neng di le kwa Paris. Up to London 2012 totane re tsena re boa re bona gore nyame re goroga ga kae re goroga go di semi-final re goroga go di finaleng thata re isa metshameko ya swimming, boxing le athletics a gongwe judo le weightlifting hali mme hela re ntse re gola rra ga o simola ka 2012 re tirisitse 2016 hela ne re bona di-medale gompieno ke gone ke tsa gore gongwe ke sa go ama ke so se e leng gore re santse re bua ka sone mme hela re ranka go supetsa gore yaka ne ke bua gore we having the umpire ba tennis in the Olympic Games level e le lanta ke go gola ebile re tshwanetse gore le ke go gatella gore pote ga se go diswe ke coach le motshameki hela re tshwanetse re tse karolo gore re kgone go tsisa sport mono ebile se tsise madi gore metshameko e tlo tshwarelwa meno tshwanetse re supa gore na le level e rileng, capacity e rileng ya go manager, capacity e rileng ya go officiate e ska re tshwere tournament mono.
kena o botsang tshenyego yo thopileng gape ka 2021 o ta etela lekgotla leo go fithelela dithopo tsa lekgotla leo tse di tla tshwarwa ngwago o tang. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Me ka gore lo dikgang tsa motshameko tsa nako eno wetso di wela ka tselentseng jalo wetso a re bua kopana kganti jana ka nako ya bofere bongwe ja ile go dineela ka puo ya Seesemane mme ke re wetso tle a re tswelela ka go ipelela letsatsi le la boipuso ka boikarabelo kagiso boitumelo ga mmogo le thokgamo mme ka sona se bakatlhe a re bua re gakola ditlhogo gape le samoka. Dr. Mokgweetsi Masisi o go ithile Batswana go tsaya sebaka sa go ipelela boipuso go itsa motlhala mo go tse di kgonnweng ke lefatshe leno le go lebela pele. Botlhokwa jwa go somarela ngwao bo gatelelwa jaaka Batswana ba ralala lefatshe leno ba ipelela letsatsi la boipuso. Fa mo go tsa metshameko moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee wa abetswe seetsele sa Presidential Order of Meritorious Service. Wetso tsa nako ya bosipane re go tshwaretsegela di le kalo ba tepolwa piba latela ka seemo sa bosa. Abagaetso madume amogela seema sa lape o setisediwa ke o bakeng Casper Mathaki mo mosong ono re gatisitse marothodi kwa Taumante Primary School mo Mmopane mme ga re lebelela setshwantsho sa lape mo nako ya gompieno supa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe go se fela mo mafelong mangwe a ko bokone jwa lefatshe leno go eng kwa bothabatsatsi jwa lefatshe leno mo tsatsing la boraro re solofetse gore go tswelelentse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno kwa nteng ga dikgaolo tsa Nghabe Chobe Legare le bokone botlhaba kwa re solofetseng gore go bana le dibata tsa maru. Setšhaba se thagišwa fa re solofetse diphefo tse di mašata mo malatsing a mararo a latelang ka jalo se rutwe gore se ipabalele mo diphefong tseo mme ga re lebelela mo maphakele re solofetse gore go ikutlwatsego le tsididi thata mo dikgaolong tsa kgalagadi le borwa ka selekanyo sa 4 go yeng kwa 6 fa dikgaolo tsa gantsi borwa bothaba kgatleng le kwene re solofetse gore go ikutlwatsego go le tsididi ka selekanyo sa 7 go yeng kwa boferabongwe dikgaolo tsa legare le bokone bothaba re solofetse gore go ikutlwatsego go le tsiditshang ka selekanyo sa 11 kwa Mahalape go yeng kwa 14 kwa Suwaphene mme ko kgaolong ya Nghabe le Chobe re solofetse gore go ikutlwatsego le bothito ka selekanyo sa 16 kwa Mau go yeng kwa 11 kwa Kasane ha re lebelela mo tshokologong mo kgaolong ya kgalagadi re solofetse gore go ikutlwatsego le tsididi ka selekanyo sa 21 go yeng kwa 22 mo dikgaolong tsa gantsi borwa bothaba kgatleng le kwene re solofetse gore go ikutlwatsego le mololo wa selekanyo sa 23 go yeng kwa 26 mo dikgaolong tsa Nghabe Legare le bokone bothaba re solofetse gore go ikutlwatsego go le bothito mo tshokologong ka selekanyo sa magare ga 27 go yeng kwa 32 fa re lebelela ko kgaolong ya Chobe re solofetse gore go ikutlwatsego go le mogote thata wa selekanyo sa 36 go yeng kwa 32 mme ga re lebelela mo matsatsing a mararo a latelang re solofetse gore ko dikgaolong tsa borwa bothaba kgatleng kwene ka letsatsi la boraro e be go apogile fa ka letsatsi la bone re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe mme go ikutlwatsa go le bothito mo tshokologong mo dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi le gone re solofetse gore be go apogile ka letsatsi la boraro le la bone mme go ikutlwatsa go le bothito mo tshokologong ha re lebelela ko Chobe le Nghabe re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a kgaolo ya Chobe go ikutlwatsa go le mogote mo tshokologong mme ha re lebelela ko Legare le bokone bothaba re solofetse gore go thibe ko kgaolong ya bokone bothaba le borwa ja kgaolo ya Legare mme go ikutlwatsa go le tsiditsana mo tshokologong fa ko kgaolong ya bokone jwa Legare re solofetse gore ka letsatsi la boraro e be go thibile ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo e fa ka letsatsi la bone gone re solofetse gore e be go apogile go ikutlwatsa go le bothito mo tshokologong ke sone seo seemo sa loape go tswa tepoloape tswelela hela lo go ikakole le letsatsi la go la boipuso a nne boroko Batswana betso, ke le dumedisa ka pula. Today, we gather in different places across the length and breadth of our country to celebrate our independence. As we rejoice,
let us remember to pay homage to our forefathers, whose sacrifices have allowed us to enjoy the freedoms we have today. Let us gather in our communities